ki mea he ni ke tau sio specifically ke anga whakalere anga pule anga muri ho ange ko Australia pe na alava ke to ai ha mea na aonga e koe tau mu ai o e ki tala noa o e pia koe pe ko tui palofesa hika ke lava ke ta kamata ka olewa ke ta sio ki hawhanga ki I mea e anga tu Faka'ikonomika ai whonua. Pea I hene pehe, kou to ope whanga ki mea hene ke whai aki hono tuku ki roto ke whai ai tala noa. Pea I kai ngatai kai lava ke ta whanga advance idea ko ha mea hono address e ngahi u whakakau koia. I ngahi mea koe kou lava ki hai te usio lewa ki hea ngai tuku koe o ngahi u statistika ai whonua. Pea ko kore whamore atu te unga ea ki he whiawhini a hono siofi e ngai statistika a me ngai newspaper pea mei muri. Newspaper pea mei muri. Pea ko hinga he kuwawe whoke patsete ai pure anga pea tuka nau tolu ke nau tolu. Tala noa e mai mo whae mea koe o kunau ilo I lelei tonga. Ka tuke tau kamata mei ai. Ko ia pe tuku atu professor. MALO apito Isileli koutui koe mea lelei koe ngā he ku tikai ke tawakai hifo whaha tala noa ke tau ikonomika he tau lere mai koe ni hange ko o tala noa koe e kau matao tātou lahi e tau tolu mahau kau ia e tau kau maa amo e toke tātou lahi ta hae ta noa ikonomika. Kau kui kai fo ke tapu ia ke ta tala noa tau ki ai pe hange ko fotu. Whakawhiawhia, koe ta laku maka pe ki he whakaukau mo ta lipe ke whukai tahi. Ka ku whakawhiawhia o pito ko I ngā koe whotutu o ke whai mai, ke whai hatahanga o siofi, ai tuku atonga, mo anga ai ano hulu I atu mei murini, whakawhiawanaki, he koe ikonomika o ku fekau'aki ende tu'u kui kai ke tu'u toko taha pe I a whanua ka ko tuku atu ka te koe ke hoko atu pea ta toki popo tala noa I pe mo Tatalanga MALO. Malo apito pe ta toto o lalai pe anga tabehe ko ki whakaata eni ke tu Faka'ikonomika a Tonga. Ngā oe aki a ngahi whakamatala pe a me tātānaki me ngahi whakamatala me tu apure anga. O mahino pe whakangai ma whakamatala koe ni e nai kai ke fou mai I ha tawhaki. Pau pe koe ngahi whakamatala na nau to mai hanko ATP panke sia koe lau penga aki wao fi motoka. Ngahi whakamatala mea ke anga tu Faka'ikonomika I whanua. Pea pepe me ngai whakamatala e pure anga ke pe lawe I te mo whakafuafua ke tu Faka'ikonomika I whanua. Kai tukumua ke takamata I he ngahi highlight e anga tuunga kuia e whanua. I whakamatala koe ni tawai aki. Tokua he tau e nima koe na e toki o si. Koe tu Faka'ikonomika e whanua. Hange koe lawa e mo tua mei niua. Up, down. Whakatawhaki koe. Kai kia ha mahino koe kono whare whapalangi. Fluctuated tu Faka'ikonomika ai whanua for the last 5 years. I kai ngatai, I he tau ua noa, na contracted tu Faka'ikonomika ai whanua a ke point e nima, peseti point e nima. I he tū koe ai ikonomika koe ai whanua, u whakawhalala ki he ngoue, kawai ai tourism. Pēkai ngatai, koe paanga koe mei muri, koe 1/3 o gross domestic product, koe hauia me paanga koe,
lia tu pe me muri e ngai toko ni pe ai kau te fito ke ngai pureanga ke pa rai kau ta no ki ai ai ko pat se ti e ko fu ko ngai o pat se ti o ku ha o ia me infro ko o toko ni pe me pureanga ko konga lahi o pat se o fonu pa ko tu to ki ha ngai pureanga ai o faka mala ala mai I he nau pat se kon ko mala ki faka'u by the way, tau tari foke patseti he taimin foki parofesa. Ai ako mau e patseti ia o ku tuku atu ia I he funga tesi a eki minista paanga. Ko whinga ni ke hu mai e patseti me o fisiko ia ki he whare area. Ka mama a foke whare area he tu ia I to fo ai. Ai ako me tau tari kai fonua ke lava ke hau pe ke whakahu mai ai patseti hili ai ngawe lah ai minista paanga mo ne kau ngawe pe ku lava ke fai mo pehe mai o whakahu ke whare area koe ai pure anga I tofo pa tau ke itari ki ai. Koe taha whuke mea I he whangaki indicator koe ko rāwe ki ai. Koe tae mau ngawe koe I Tonga, e lau whakatata I mai ngai statista koe ni, statistiki koe ni. O ku I he pesete wha poini tolu fitu. E ko tolo hai e tae mau ngawe I Tonga. Pe e kangatai ko inflation, hiki koe ai mamafa ai koloa, e lau e ngai newspaper koe ni. O ku ofi ki he poini e ua wha, pesete poini e ua wha. Pea ko whakamui ia ke ngai ripoti koe ni ngai news, ai ngau whai mea e toko koe ni, mati ko ripoti pea mei tua pureanga. O koe toka make ke poini whakamui a ripoti koe ni. Ko corruption, ko serious, pea mo e disturbing problema ia o e whonua te tuai atu. Point whakamui report koe ni, ko corruption, ko serious, mo e disturbing problema I Tonga. Mahalo ko I tuku ia tēnā toketa. Isileli MALO au pito. Ko tui koe hulu whakapeseti mai koe whakasetistika o ke wholofola mai. O ku asi ai koe mea uruaki koe ai ni tau ilo I pepa ku ke toi hanga whamanatu mai. Ai uruaki koe tau ekonomika ku makatu unga lahi pia mei muri. Kai ngata I he foreign aid, I he tokone ngai pureanga, ka koe paanga koe ni o ku oatu mei ho tau kāinga. Koe mea ku asi mai me hulu koe ni whakasetistika o ke o mai, o ku ikai ke fuulahi fe ai production o au ki employment I Tonga. Pea o kune tala mai le vai koe mea mahu inga ia kia ekonomika koe production, koe whakatupu ko loa aia o ku ilalo ia pea hange ko tala noa ke lawa ai whine motua niwa. Koe tu koe tau ekonomika o ku hema matau alu ki orunga, alu ki lalo ka tau whakawheta pe. Maa ko lotu pea mātua ku kei maa anu ai e tau ekonomi. Kaka koe poini whakaosi I a ripoti koe fo'i tau pehe koe mata I lawe ai a koe e tau langa whakaikonomika. Koe mata I lawe a pea koe paroparema koe ia o ku fie ma o ke tau ngā au e lahi ke. Mau kaimi foke ai o atia ai tokoni mei muri, mau kaimi ha tau langa whakaikonomika e Isileli, ka pau he I kai ke whakasi isi pe malawa o mapurei ai whaihala. Pukono wharea ai corruption.
aona ngā ue ko toa o tau whai ka tawhe mai pe ia whakaikonomika o tawhe ki e fwoi tānolo ko ia ke fwoi whamanau. Ka te whakafo ke atu isi ke hoko atu maro. Te to taha e ripoti one ai ko ta whake ne income ko e whonua nga upe he ubilai heavily lewa i he ngōwe. Pea mo e tourism kaua fuk mo e panga me muri. Ka tuke kui lawe ki he ngōwe. Ko te koe me e na ta mai he ta polkalamat ki mua. Ai mahu inga koe a hono whakatau a si ngōwe ai ka kai masiva o e whonua. Ka wai mo hango koe lalanga, koe tautai mo e ha. Ka tuke specifically ke ki lawe ki he ngōwe. He koe ku asi heni. Koe tahai o mea o ku tokoni lahi ki he mawanga moui a e whonua. Koe ngōwe, tourism, pia ke he pefoki ai humai ai paanga mi he kakai he nau tāsiri ni mo tokoni pia mei purea. Me ngai purea ke me kautaha ke mei muri. Nā ta lawe i foke ta whakataha e tatala noa koe ke i he whakatau e ngōwe. Koe talu e me ane whe, hono lawe ka pate tau sia ripoti ko toa peo whelawe mai tufa ekonomika e na whonua. E asia i te a tau whakawhawala ki he ngōwe. Koe taha e komponeni o e income a e whonua. Ko e ngōwe. Asia ka pau te au ke tau e paseti koe lawe i ai pe koe ngōwe. Talu e tau wako mono lawe i agriculture. Ka koe whehui. Ko a whe te tauhanga o consider a ngōwe seriously. Panaka lama ke whakamaketi koe ngōwe na te ki osi. Koe ngahe u deficit i e whai whatongia. Okay, it's out there somewhere. But no one prepared to look into it seriously. Pea natalawe ke whakamaketi ngōwe ki nusila kauai. Ai whakotuha agency ke o atu pesi Isileli e kakai pe totong mai toke ai koe na whai he produce sport he taimi koe. O atu pe ngōwe totong mai. Pea koe me ea ko te tatala noa ki ai. E au ke tau kaha'u ka pai hata pa te tau whanongoto ki tonga hae patset koni e lawe i ai pe agriculture. Ko tahai e mounga mui pea oku waiten i benefiti ai kakai o whonua. But ko si kakai na talau ke ai ko ave ta aki fo italo ki me ave ki nusi ave Australia o ko peset pe vai ua me ko ke totong. When are we taking angai issue koni seriously? Panatalau ke ai ka pa ko tu agency te na tokoni mai. And atafsin. Pe ko ua ki ai. Ko fia to e whenga mari ko ni ke tau lau ke cost o living. Cost of living. Ie whiri whare koe na Australia na tokosi. Koe tahai ne taha ngahi priority lahi ai pureanga te nau address e hua te pureanga fōu koni. Cost o living i heku alu ai mea ke ata. Kai tu maau ai wahe ai kakai o Australia. Te ai kai ngatai. Kua wa uenia ki he poini ai launga ai tapa toa pe ai kakai tau te fito ke kakai masive siva i Australia. Pakahale vai mea au whai ki ai. Sang. Anga pe pure anga tā lele i mai. Bakoi kai ene ki tau whakatata ki Australia. Ki whanua masiva Tonga ia. Kone haki koe o ngahi u mea pehe ni tau te whihu mai a COVID-19. Tau sio ki he piriona i whiha hono laku mai he pure anga ke si o hake kakai. Kai ke tui ai whulawa whewhe ai pure anga Tonga ke ne whai e ngai mea pehe kai ke lawa i ai whai ngā level mai magnitude ko ia. Kau tau sio lewa ki ta whaaki ko ia. Ka pahe kai ke tāna ki whakalere Isileli o i whonua he pure anga. Ko hono taimi e.
Time ko to ai whaingata e whonua. Koe kua huingai ke ai o lau ki paanga ni manoa ke ki paanga te au ke ki miri. Ai si se ni ke tokoni atu ke si kainga. Pea kulotonga whai a tokoni koni, ka ko sire ni ako atu mei muri. Ke whai ke tokoni koe ni ki pā koe na o mo unga whianga whatapu. Te kai ngatai ko te hau koe ni COVID-19 ki tonga. Koe kuesteni ki tau tolu pe te tau lava whakapoto e ki mea o ku mau i tonga. E lava ke whakapoto. He tau o whanongo mo whanongo. E tau ti peiti ai peitonga. I he mea tatau. O kui ai ai ti peitia o ku whaia te sirinia ke ngai wheitu u kehe. O mahina o pita kai ke whakapoto i koe o e seni ti. Awe o langa ke mea nai to tonu ke ua langa. Pe hange ko tuku noa ia. Ai mo ui koe e ka kai. Ai ngo tau sio i Australia. I kai ngatai. Ko si kau tae maungawe hiki na wahe ki olunga. I kai ngatai. Nai whai whakailo ane nai. Nai hai oni spepa Australia. Whakailo i a Telstra. Kau taha koe ai tira lahi koe i Australia. I ono hiki no ai holo ai fi i nau moe hafua ngai umea tuku'aki ki nau tonga. Pea ko pau ke nau totongi whakafoki ai ngai u sirini ko ia ki he kakai na o spell out pe newspaper. Nau lau ki ai i he mahalo ko e mahina ne ua pe tolu. Hono whakailo ai potungau e uhila tahe potungau e uhila Australia. Ki he mea tatau. Hono hiki noa ia o e fi ia whekau ke refund e sirini ai kakai ko ia. Pea, he koe, o koe ne whilawe i atu Faka'ikonomika, my cost of living, we talking about the time going. He koe whakawhai whanua si kakai uta e whakawha. Tukat ka koe, Parofest. Malo Isileli, hio, koe, o ke ai e toi ngā hi poini pe ko whieta ana koe, ke whakamanatu mai ai neongo ai ngā hi tokoni fōwatu e Ma'ananga ki Tonga he taki mamata koe tokoni ai tau kāinga tō ngākana, ke toi hanga whakamanatu mai e poini, na ta whaatala noa mau pe ki ai i ho whenga ke whakamahino mai, ai tau mau anga mo ui, ko tau mau anga mo ui tō ngā koe ngoue. Ka koe toi whamanatu koe ni uke hanga whai mai, ko whamanatu mai koe ngoue pe ai tau matai koloa te whito ki hono whakatupu ai mau anga mo ui, mau anga paanga e whanua. Ka oku te ekipe ke tau lava, ke tau tolu i Tonga, te kaipe ke tau lava e tau tōruia ke whakakakato, ke whakaofi hono whakakakato, ai ngai proseki pe koe ngai polisia mau inga ke whakalakalaka e mo maloi, mo whakamaketi, te whito ke whakamaketi ai iwi mahu inga o e kau ngoue. Oku ke i he holo pe, koe tau tala noa pe he mea pe taha, koe whakamaketi, te kaipe ke tau lava whakamaketi lelei, ai si iwi o fua e whanua o e kau ngoue. Pea koutui e Isileli koe te whamanatu koe nuke whai mai e Tatalanga. Oku hange koe, koe te aha tau whakatua meria ki tau tōruia he koe mea koe ni oku hoko, oku ikai ke mā opo rerei a hono whakalere o e whanua, he makatuunga mea ia lelei Faka'ikonomika. Ko poini mahoinga koe na ke toki tā noa ke ai kau ki awhia ke peki ai anga o e tokonia ai anga nofo ai kakai i he nau course of living, i he ngai whakamore ki he nau nofo. Tau tōru fo ki Tonga, ko nofo koe Tonga, ko mea koe ko whanongo ai e isi. Koe tala noa ke mea koe
ko kola ko ape ko ha do whanau i. Aia ko mea pe ko whanau ai, o koe ke whātara noa ke course of living e whonua, ko tala noa pe ke course of living e kau ngā au e whakapure anga. Ko kola mahalo no whanau no. Ai tala noa ki e hiki nau wahenga mo mea ko inga ko hiki ai whiriuri wake ai ekonomika mo alo inflation mo halfway o mea ko ia. Ka koe mea koe nau whaafehui koe i he porokalama e lo au. O te keke u tala noa au ia, o te keke u whanonga au ha tala noa mahino ki anga nofo ai kakai. He koe ki te seti si i peo kakai au ngā oi whapure anga. Koe toe ngā ia, koe toko lahi hangi koe tala noa o nau ngoue. Pea mo ngā ngā au e siasi mo ngā private sector. Ka koe mea koe ki no whakahauwhi e tau tuku'au hangi koe tala noa mo mea o tau wako heni. O whakahauwhi, ko i ngā ke ai ngā he kaimi ke toko nia e anga nofo e kakai mo na wanga mo ui. O kui kai ke makatuunga pe ko uhi ngā koe whie mau e kau ngā au e whapure anga. Pea koutui koe umea la ia e tau wako i murini, pea tau ward ki Tonga pe tau sio ai kei tuai e ose tau e whia a e tau i Tonga, mo e tau o mai, tau to e whoki atu. O ku te eki pe ke aha furi liu lahi ia ki e whounga ono whakalere ke vahe ai mauanga mo ui ki he kakai whakaluku fua pe koe hange koe ke isko e kau mau. Ka te whoki atu e Ismalo. Koe tu fuke taimini hange koe whakamatala koe ni ai ku atu me he report koe ni. Unau pehe koe inflation koe i Tonga o ku poine e ua wha. Peseti poine e ua wha. Ka pau te tau sio ki he statistika koe o mahino ke kakai o e whonua. Whangaki kolo ki uta. Pea moe whangi i motu koe i tahi teu. O koutuia u whai atu ai pesetia e watu he uanima. Koe ku monia. Ka pau te tau sio mai mi he ata, koe whakaata mai me ngahi kolo. Moe ngahi motu. Ke he hiki ai kolo a koe nukua seni poine e ua wha peseti. Pea koutui koe mea koe pure anga nau sio he whetau ko si. O around he pesete tolu ki he ono. A hiki ai koloa koe i Tonga. I may be wrong. Even ka pau o ku pesete tolu ki he ono a hiki koloa koe i Tonga. Ka pau e talanoa mahau inga ke kakai o e ngahi kolo. Pea mo ngahi u otu motu ki uta. Ke na wanga e nau whakafuofua e hiki koina u koloa i he ngahi u nofo anga ngahi whanki kolo. O nau te nau kaka te upi laugh. Pesete e whape ki he ono ange ko statistic te koilo u tau mau weni mei Tonga. Whaka isa ki nau tolo. He koe tapu he koe mei sipi whangai whakatapu. Na tau anga rato, ngai tau watu pa koe mei whoroa. Na tau mau aki pe panga e taha mo seni ki he kilo. Te koe puha sipi tahana panga e uanima tolu noa whaiake ai. E puha sipi koe taha. Tai minu whaiake ke uange au tupu. How on earth ke tau hanga o estimate ai a hiki e koloa o pe seti pe e tolu. We can name so lahi ngai whangaki i koloa o whakatau i uta. Ilo lele he kakai uta. Ilo keke ngai motu. How much e tau e tolu ko si, tau e ua ko si, tau e taha ko si, whakatatau ke au. He ku alo pe taimi pea mo ene mama wha ai koloa mo e services koe i Tonga. Alo pe ki o lunga. Pea ko hange ke ulau, kau pau teu tui peo ke mea statistika pure anga. But te umatu atu whakakau lahi au pito statistika koe ai usio mega e matasio ata ho tau kainga i uta. Ngahi kolo me ngahi motu. He ku ikai ke tatau. O ku ikai ke tatau, pea he ikai ke tatau.
e pese te tolu ki he ono koe ni, a hiki koloa, no way, no way. Koe pensini ena, kai ke ulawe na, i tau e ua ko sina i tonga ai. Atu kau me bise, ni whakafu, ala tau koe kovea, whakafuafua au ke whakafuafua pa hiri whake mo sina i tonga, alu ke pausa, tanke utu pe ala ki tanke ke ki, ofi ke fono, watu ke totongi, si e kukse ni tia. Tala mai ia watu ko totongi, na panga te au ni manoa tonga. Ai ka me fonu e tanke. Pau hau sio, ki he levo koe wahe ai kakai o e fonu. Mahalo koe paka e wahe ia koe kau ngā whakapureanga. Mo ngai company mo ha. Me no ve he ua mano ki lalo. I he tau, panga tonga, ua mano ki tau. Ai ka pa fika e koe paka e wahe, me no ve e panga mea. Ni mangeau ono ngeau i e ui ke ua. Paka ki tomo hake ki o lunga. Koe kau tama whoko koe ki ta lawe taua ki ai. He kusai nau ki wahe a nau tolu. Paka nau tolu enu whai koe tu ni mo sio ki he ngai statistika whai ai whakakau i o ha mo ha. Koe whakaata koe mei uta. Ngahi kolo mo ngahi motu. Kalo atu e si kai ngā mei uta. A tokua koe hiki o ku si pehe. Pe te ulawe ke unemployment he koe mea ta tau pe. Ka pau te tau nofo i ngai kolo. Tau ahe pongpongi e tau sio ke whainga koe wages e na ene kong tokanga ki ai. How many people o una wo ngau e kolo? Wo pongpongi o ngau e ai. Pakapau ai statistika o pesi pe koe ngā koe motu o la alanga pe haka whakatapu pe si whakatau ele mea koe motu o alu ki uta. Pahufanga whakatapu koe ne heka peha motu ha sariote pe koe haka whakatapu heka hos. Ai o koe konga ai o alu o ngā ue. Kau he calculate koe statistika. Talmai mene tamataha au i tonga. Kau i ai. Ta koe pehe ai ke tau sio atu palofesa. Ki he hala ki koe a sio mai koe hono fatu koe o tu Faka'ikonomika. Moi mea koe usio whakaaho ai kakai i uta me kolo pe mo ngai kolo me kai motu me uta. Now sio me na to. What are we talking about? I whakatatau e ngai u statistika koe, moi mea unau sio whakaaho ai. Tukua tu koe palofesa. Alois, koe mea mahu inga i nia ko ke hanga o mai ai ko fie tānaki atu ki ai koe foi koe tō kehe koe ai palani mo polisia Faka'ikonomika pia mo ui Faka'ikonomika koe a kakai tau te fito ke ngai kolo mo kolo pe mo nuko alo whai koe ku wakai koe i nofo i kolo he uta mai koe ni o ku ikai ke o whahanga mahino i pe o ku lawa o mo ui fe kakai ko ku hinga pe ni ki o mau feitu o kipahu he koe mea koe ko whatoka ngā i o ku lahiange ai kauta ai mau ngā ue ia he kau ngā ue ka o tau whawhetai he o ku iae ngā i halanga paanga atu ke tinau tolu te fito mei muri koe mea pea ko lawe pea koe tuunga koe kauto e hau koe tuunga koe mo ui koe e nofo whaka api koe ai kakai i tonga oku ikai pe ke whai hatala noa ia ki hono langa ko mea koe oku whai ia koe ni he tuwhapaanga e kau wharearea ko na wana tonu me na ufie ma o whakotu proseki whakotu mai me muri ia he ukautaha pe a mo United Nations o nau tokoni ko mea ko lawe i koe whakotu Faka'ikonomika ia pe ku tonu e ku mauka ko mea ko lawe i tonga Isileli o ku whai ia mei muri
e pe o ku whau rewa e polisia mo e palani Faka'ikonomika o whakatatau ki he fie mau koe ai kautokoni nei muri te fito ki he u foreign aid mo no ko mea koe o ku maari he o ku wā mama o ia hange ko kao mo tofua pea moyanga koe ai mo ui koe ai kakai whakaaho e koe whau polisia aia koe maha koe whakarea e tahau pehe fu maa o longa e tau whau polisia Faka'ikonomika mo whau mai e uproseki ki he anga maheni ki he mahino Faka'ikonomika e kakai i Tonga i uta hange koe ni lahi proseki a kou sio ai whau atu ia o fia mai na to ke fusi ai kakaia ke foi tu unga koe ai anga e nau fia mai Faka'ikonomika e foi polisi ka ko te alat ki kai ki uta o nga au e kakai a hai o whakatatau ke mea kou nau mau aia o kai ke fetaulake ia moe o te kai ke tau sio tau tōruia koe mō tolo Faka'ikonomika ia o kulahi taha e uproseki o kai ke la vai ngā au e ke kakai ko uhinga whoke he koe i whakaamu ia e Isileli koe whakaamu ke tauhanga whakahu atu ha mea ke mo ui e kakai ka oku i kai ke tau whaamu ke langa i hake ai mea koe oku mau koe mo oni koe he mo ui e kakai i he nau nofo te vito ki he nofo koe uta koe nofo e utau makatunga pe e nau ngai ngoue aia oku tau ke watu pina tore uproseki ange koe whakaukau koe ni. O koe ke tauhanga tatoria o ilo i koe nofo koe a utaia. O ku nau whai whatongia nau tō ki uta. Pakahoko mai ha nau langa whare a nau tō pia kutuku e nau ngoue ka nau mai na tolo langa whare. Ka hoko mai ha mea whakaeiki. O nau whe aru aki pe nau tō ria pa ku kei whai pe mo e nau ngoue. Aia koe kutala noa, te kai ke tau lava whau atu ha o mea ke hoa. Tau whau ate tau tō tau whemau ke pehe ai kau ngoue. Ka koe kau ngoue ku nau pehe nau tō pehe. Kai pe wha whe tau laki ai. Koe ke loi pe wha whiowhi atu e tā noa te he taka venga. Ka koe mea pe koe o mea ko mātā tonu i Tonga kai wha whoki atu e isi. MALO. Koe gutui koe ngahi langa o ku whai o kou sio ke ai tawhaki koe ke macro mo e micro. Koe macro ai ngahi fulanga o tau sio atu pe au saipe ngahi langa ia koe ia. Tako koe tawhaki koe ngahi fulanga lala hi koe ai pureanga. Ai ngahi langa e nihi koe tuu mea whakamata mata lelei ai toko ne pureanga mea shat ke nau whare mo mea koe. Ai langa koe ia, ai macro level koe ia, ngahi langa lalahi koe ia. Te hange ko lawe ane nai, no wha te kakai he micro needs ai kakai. Level koe ai kakai o ku nau fie mau, kai nau fie mau la tō ngai. Ha moe mea koe. Pekai ngatai, o ku langi ia whoke ngai whanua i muri, ngai fulanga koe tau tupe koe peha koe sioko. Koe taimi ni o promote mai i mua ngai langa lalai koe, langa e koe whani e mea, mo mea. Hanga hof, sai a pito pe. Ka koe kakai koe i uta. Nā te tonu ke tuu mai hafo i mea o asa i mai ni ai. Ko mau tōrue ni ko mau tāri atu ke aha ki langa ke whai ke mau mo ui ai. Pea au pehere whetū kuaki ko ia. Ka pau e palanisi ai macro economics mo e micro. Me koe micro ko me koe meo ki e mau he e kakai. Palawa lewa ke tau sio ngā unu ki mua. Ai ngai fie mau koe tau hinga ke. O kui kai koe fōu i he whakamata le rei. Pe koe fōu i he lava mea. So ke lotonga nai pureanga mea. Shat ke langa koe. O kai peke whātala noia ke mea koe na ke lawe ki ai. Ko whe langa ai kakai. Ko whe mea koe e sai ki he kakai.
Pea ko tui ko fekau'aki koe ni e tau approach koe mo fonga au ku tau fai. Fai ai tai me tau to'o ai tau ai mahu inga. Hange u tau malele ki he ngai fu whakaari o ku fai. Which is good, which is good. Kai tuku ai mea o ku nofo mea e kainga ai fonua for years and years crying ki ha tokoni. O hange pe ki mea bi tuku noa ia pe. And they get away me ai. O na get away. O pe ki whiwhare ai rea. They get away me ngai mea pe. Hei ngā koe pureanga na wanga fotu e mea koe. Fotu e mea koe. Fotu e mea koe. Ko sa ia ngai mea ni hanga koe whakatau mai ngai palau tokoni. That's good. So alu le vai tokoni right into the village. Alu ki otu motu I kahi. Koe ngai langai ke whakasio siofi. Koe ke whakalaya e ngai macro economic issue koe uhinga koe iai. Ka tau siofi e mea koe just go through. Ie ngai whare mo te pire ai si kakai o e ngahi kolo. Pea te taurawa lewa I he ngai whiwhusia ki o palanisi ko ia. O tau sio lewa ka ha mea o tau sio ki ai ki mua. He koe mea koe leo hoko. Tau le toa e COVID-19 pea mapule ngai. Tā pune ka mimi ngai whare ngau e lai. Tatau pia pakofe. E ngai whonu ai muri. Koe ki te kei mau ha ngau e pako tau whike pipi he maha ki moe ha. Tatau au ki Australia. Mimi ta o e ua ngai whonu alai. Pea ko tai mo le ku to'o ai toki whoka te kau ngā ue. Ko toki whakawa mai ngai u whare ngā ue ki he hono ngau he ngai koloa mo e u mea ko ia. Koe ke lava ki peise ngai koloa ke satisfy ai supply ko u fie mao me timane ai kakai. Pea ko mea ko ku hoko, ko si isi I ono ngahe koloa ke ave ki muri. Kono squeeze ange ia alu ki o lunga asia I he mea tokoni mo hafua. Ko hi kamaten ki toki ata mai ono ngahe koloa he taimini. Pea pehe ki he tau koe na I graini mo lusia ko a o pensinia ki toi kaka. O vare pausa ni ko hala ko paanga ua. Mo se ni mea na I kai ke tau sio ai I he lau tau I Australia. Ka ko wheto ki foi poini koni. Ko sio atu koe pure anga ke wahu tama ke kakai. What hame na whai? To. Ai text koe he pausa I he penisini. Pa neongo ne ai lahi launga ki ai. O sto e pure anga half of it. Ki I maa mai ai koloa ai utu he penisini. Koe ngahi usilini ko whetuku mai koe he toutou assistant koe ni na olawe ki ai. Ko ngai ko siofi mai koe toko ni atu ke mofu ki whakatau mo shopping mo mea. Koe koe ngai respond koe ai pure anga. Ke taime ko whakatamaki pēa e kakai o whonua. Not ko hinga ko hinga ko kovi ai kakai. Ka ko hinga ko external factors me tu ang na influence lai ono fusi ki olunga. Ai mau ai hiki o koroa I ha whonua pe. Ka ko hono whai ke respond lele ia te ngai whonua ia. Ko hinga ko he ko mata lele ia o respond e pure aga koe. Te no. Te sio I whaki no sila. E nau o wheina o nau kakai. Hoko pe mea. Paki. Lau piriona. Tuusia te. Koe lau ngā koe na I tonga cost of living. Koe whialawe ki he uhila. Koe leu kei tālanga I pēa o ki hao. Koe vai moea. O ko ilo ko na was fotu e na o solar system ke tokoni ke whakamaulalanga ke sisiange to tonga uhila. But that's not enough by itself. Ke holo ai to tonga uhila. O te aha whonga ai pure anga ke subsidize aki ai to tonga uhila. Ke more affordable ke si kakai. Ai ni kono ku launga o ke ahoni ke launga pe. E kakai iai. He uhila. Pako whila veni ke ki tala noa I pā koe ai munga whitonga. Tokua na hike to tongi uhila
ko he ko ti step ko na fai me pa ai mo nga fi ko ya ai mo to he ni mo to engineer ma hen fo lo ba wa be ko ta ma ga isi ha ken e a ki me a fo ma fa na mo ta tala no ko ni ta mai fanga kui na na pilitania na na ia tono o mamata tono pe na o feina o ge hon a kuin salot a fa apa ko e tau kui ni ko ia i pilitania o ge hon ko fa ta mai ta ta ko ia nen ta mai ka is o muy muy fo que tagata ko ni ngai newspaper mo ta no ko nai tonga tama ilo e me ko la ke uhila na e pa ko e mo nga fi pe a we si ai o hiki ai uhila e ni o algo he ata ko ko pa ko ni nga o o o interfere ya nga ko la we mita mo me tama kata kata mo tua tama is yo si lo pe ko mala e ko yai ko to fi hai ne pa uhila he tau fe ju ko ni pa ko uhila ko fo time ko na ngata e mita ko tai mi ia ko e ngata ka to ki mo i pa ho ka te la wo ai mita kai ke o ko hiki au ki ai ko nga pe ki ai tai mita e tau whaka matawa ke tuha mo tau pe a ifo ke whanongo ai kakai pe a me uta mo ngai o tu motu o atu ka koe parofesa
Aga. Check yang itu kami O mau isi kataki. Isi koe whanonga mai. Isi? Yo. Io kataki mai Kawen. koe ki palaparema me heni kautoe hoko atu mea koe kataki ko au nei kai ke omo atu. Io. Koe a whangatuku pe ko whio ate aue kai whangafoke at ka te koe maa koe whanau pe e ku talanoa ane nai. Koe ku sio au kuia isi ki he hu mai ko ha mea o ne whawhaingata ia i ke taunga unu ki mua i he tawhaaki ai ngowe i he tawhaaki o micro level o whakatau taha e cost of living ke tau sio ki ai ko employment ko ta ki i he tau tala noa ki tonga he ku mau taimi e tau tala noa Faka'ikonomika mau taimi e tau tala noa ki he ha mo e ha Faka'ikonomika o ka pau o ku ikai ke tau sio tau tolu kua no fua me mo ui ai kakai whakaluku fua. Koe tau tala noa ngowe, o tau tala noa ngowe mo e fua e whanua, ka ku ikai pe ke tau sio ke whakasisi e whaingata ia ai kau ngowe mo e whakamāketi e fua e nau ngowe. Koe tau tala noa ki micro level o ekonomika i Tonga, o ku tau sio koe cost of living, koe ufukai kia ha whakamore pāui e pore anga ki cost of living e nofo e kakai. O ku whai ngahi tala noa ka koe ke huunga ha whainga mea e kia. Koe tala noa koe tala noa mea lalahi pe macro level, pe o ku whafou mai e tala noa pa anga e tai mini ke toi oa te kau whareare ai au kau ono vahe pa anga, o ku ikai ko hanau whatongia o nau toke nau whai. Ka ku whiwhia, kau tau whoki mai e isi kau whafoki atu. Koe palopare mau asi mai, koe mea o kune hanga whawhaingata ia e u mea koe ni, he tae anga ekonomika, ke tala noa ekonomika, mo e paanga lahe tānaki ka pau koe ke tau sio fua ki mo ue kakai. Koe tau whoki atu pe koe te vito i palopare mau kune hanga whawhaingata ia e mea koe ni, o fekau'aki pia mo e whakaukau e whaihala. Ai koe kuos o mai pe e ripoti ka teu. Whafokat ke te whahata anoa mo ke whamāpopo mai isi. Ka e katake e ki whialake ane nai me ta whakoe MALO. MALO apito pao pesaka ko te koe mea lalai pe Tatalanga ke na ta ki lave ke ngai indicator koe economic indicator highlight ngai umea koe ai ngai tu fo economic ai fonua. Pe au ke ai na ta tole vai ngai umea ai ta o tui o firma o ke whai kai tā no o kawa cost of living, unemployment, ko e whelave i befo ke inflation i, cost of living, pe ko si ai taimi. Ko ngai me e ua na tasio ke corruptions. He tau kau ia i he report i koni. Pe ko e whialau, ai tō wholofola ai neo whio, o ke kai peke whakahuange ha report i a whakamatala paanga. And the question is, why not? Pe koe ngai umea ia ko tau pehe hola he tai mini, pe ko tuko patset ko ni, mga whamata whapanga puleanga, tau whea mau ki tau ilo, how much money o ku nai toko ni atua ngai puleanga ke COVID ki, pea moe tō koe ni, ai mo ngā whiko ni, pea o kula, pe lava ke ha whamata langa pau, specifically he panga na mau, me toko ni ko ia ke pā e mo ngā whiha whatapu, pea moe COVID-19. Ko hinga ke lava e kakai e whonua o sio atu ki he anga whakamata lapa na whakaposai, whakaofa malo si ngā aue, mau whia fua whatongia. Pea ko tui koe ulahi apite mea ke ta lawe kai ka koe to lahi pe ia ngai mea na ta lawe ai ki he whia. Tuke ka utea ha mea ke whia lotu ke whakamala ala.
I kai isi koutui koe umea la lahia koe na ke hanga o mai pia whaikea e Tatalanoa. Ka te utoi whakafoke atu pe ka te koe ke te whaipea tānaki mua o toi haa mea o toi ki ke toi vai mai ki mua pia tā awhanga tuku MALO. O koutui koe anga pe foke e tau ngai whakamatala, hame ape. Ka pau o kuai ene apply ke mo ui o kakai e whanua. After all, koe kaha ngai whatongia e pure anga kono deliver a services mo e siofi ha ngai tokoni ke kakai o e whanua. Pea ua e whai ko inga te favor hataha, ua e hoko ko hi best connected ki ha grupu pe koha kakai, ka ku te ilo lelei o to whatongia, ko whatongia ke kakai whakaluku fua o e whanua. Pako te kuilawe no atu, e ko hi ua ene connection, kwa i whi mea whelawega ke unemployment i Tonga, ka ko inga ka taimi, ka ko whelawe part of it, ke anga koe o kau seasonal worker koe o mai mei Tonga ki Australia, pe ko nusila po. O ku whoki pe mea kotoa toi alupe ke mea tatau. He koe whiri koe, ko tānoa mai toko ua heni, o mai koe e kau tori a kau ki Australia mo nusila me. O koe ke aha fo structure lele, ka ku wai tai me tā koe pick up pe ko hai pe o ko wai ne kau ngau lele mo minister ko ia pe ko kulupu ko ia o ku ha wa ofi ki ai mo kau minister pe ha pe wai nau whelawe whaka family e kau ia e omia ki he polkalama ko ia pe ko whialau e tau pahu i he mea ke he polkalama ko ia i Australia mai kau tamahen la ngau e tamako pensmani fonu ngau e mai polkalama ko ni ai mea tatau na si o me kai ke train properly ki na tol pe au time ko ke filia to mai e fahinga na na i he training na na fai whakamato te na mea whika ura ki mai ia. Ka kono o mai koe i he under the desk, pe koe mea ko tau polo pale mai, i he ngahi polo pale mai, ngahi polo seki pe he toko ni ki he kakai o whanua. Kaya ka pau e te tau hanga whai, aikin, uni hanga i pe refresh e pe mea te tau. Whai e whatongia i he tau poto mo e lelei taha. Ka te tau lava leba ki ono hongo o hake e whanua. Ai e mea koe o kutotonu ke whai, ke kakai tau hanga train heavily Tonga, ke nao mai o mui e polo kalama, ka oa alupe tau sefo e pepa itahe wa fefe ke to e polo kalama ko inga hola whahinga ia heni pai ke toi nao toi hoko ate polo kalama pea o ku ha pea ku pau e whahinga na e ha moe pea te tau kau whakataha lewa ki i mea nei kamata si tanu maki he ngau e whakamata ato moe ofa moe ngau e lelei moe tāke hina pule angata o te whitu ke minister ko ia. Kona kai whiawhia, teke lewa kakai e whanua. Kai tuku e mea koe ni tau lele ai, ai nuku tau poropa. Whiwhiri manako tae ai e ha moe ha, toki hau pe kau tama me turiki koe koe hungu nau wāofi mohai. Pea koe taha pe ia mea ke whai hano whakalele i Palovesa. Malo bito isi, koutui koe whamapopo mahu inga o pito ia ku tā umai ki ai ku ke whai ki e tā polo kalama. Pa ku ke hanga omi ai toi whakatahata e taha ki te ekipe ke maau ai ufo tu mo u polisia la lahi mo u proseki la lahi. E ni i ene fekau'aki mo ui ai whakatau taha pe koe mo ui ai kakai. Pa ku ke hanga o mai ai o mai koe ne o tori, ai proseki ko ia. Ko whitana whakaosa pe ais, ko wakai koe ke proseki ko ia he tau ene fia mo i kusio i Tonga mo sio e umea koe ni kuhoko. Ne whakaike ke awheni e tahine wako mi Tonga ako toke taha i e tau university whawhanua, ai whikawaki mo e mea ko ia. Pe koe kutari koe ki ai, koe kutara ane o kutotonu ke ta ofe proseki ko ia. Ai proseki ko ia e isi. Koe kutari koe kalani ke he fu, o sio pepore anga ia mandui,
Tatalanga Faka'ikonomika kai ke tau nofo pe he ma'o e seniti. Sio pe pure angai Tonga ki he ma'o e sirini. Ma'o whaka seniti le rei me kautori toko nia ana ngai whamiri. Pea kai reu ke sio pure angai ke he mau ke he mo uta e mau ke sio pe ke seniti ko mau ai mo seniti e pure anga me he pure anga ko ni ma'o ai mo seniti e kautori. Kai ke sio ki he mau e koe tautanoa ke ekonomika, koe ke tautanoa pe he seniti, koe tautanoa ke umea te nau alu whata. Koe mau lahi o whai e he tori koe ni ke he mo uia kaka i neongo mau ai seniti. Pea koe kutari koe ke e toton ke tau fe proseki koe ni. E koe proseki koe na e kore he lo au, ke kore ke whakarere hau proseki ako i Tonga. Moe Pasifikika na ke taria he pure angalahi hen. Ko nga fo kwa ke na fe ma e aseria e ke na fai ngai fo amore ko ki sai ne pe ke o mai e tau kakai o fo nga we he tori ka ko palo pare ma o ku kai hange ko ho fangarea ke ai ke le re e fo i fa nga ko vai anga ia aseria ni vai anga tau to ka tau tari pe tau to re se biti ko ke tau sio ke mau fo atupu mo uta mau i e fa nga o proseki ko ni o tori ka ko fa MALO laia ka te ko isi MALO au pito ko ka venga mo ana folo mai ngai MALO hinga ka tau te fito ke ngai vai anga e tau ekonomika i Tonga mo anga e tau fekau'aki mo mamani ka ko tu ko ka matai ke to pe ngai fekau'au le lei nai asmai ne Tatalanga ke ta to e fai ke ai hata polo kalama i e kaha'u ka ko fa MALO ka mo tolu mo mea mai na mo ka mai mo ke mo tolu te mo mea mai ke polo kalama ko ni te matatau atu he, ka tau toki ho tau e whe ofa lahat ka te koe isi pea pehe ke alang toto mo e whamiri koe no ku sai pe tau ngā ue miheni ka e toki wakai e tapolo kalama i he kaha'u. MALO au bito. MALO au bito. Lama mo ta foi. MALO koe na koe stamate isi. Ese sai pe Sai pe, fa ho kataki koe. Fui se araka mai au ke i ten oni e ku microphone. Sai pe koe ki kona pe e na ki ho nai ka. Na vova vide ka pro kalama. Miri pepe hapo tafaki ofa mai beka kamapa tanto ofa mai tanto se kata aku saya itu koe tanto kioka to di kaha'u saya lai ngai fui fekau'au Faka'ikonomika sakit kautori tena uita kau kamai kala kuku mai pakseria pau bagi untuk tete pile sai pe gula vai ya MALO sai kau ni MALO po kau ni na ko na kata boksi io katokia hame a io katokia hame a po kala mareti o pe te vetu taki mai la po telefoni io sai abito io busai ya o le te contar pa po
Io con telefoni a pena taki usu ai. Saya pito ko wo fara ya tu kata to kia pa fa ka to tu fa. Apa dia family MALO kita. Okay, io fa. Yo. Hey, oye, hermana, sé que lo lindo,